Assalamualaikum abalam pantun kesedara lon dalam media bisulun kisah kenasib ulun lon tinggai gampang ngon keluarga bisulun kisah kenasib ulun lon tinggai gampang ngon keluarga wate ulun ja langka ulun bot mensawut langsung ba urang tua lon lake mua mandun desa lon sebab diri lon ja malaya lon lake mua mandun desa lon sebab diri lon ja malaya wate ulun ja gakilon ayon imata lon ro basah mingdua sebab lon tinggal urang cini lon dengan adik lon mantong sikula sebab lon tinggal urang cini lon dengan adik lon mantong sikula bak malam minggu laon lon arong doa bak Rabbon bepu bahaya sebab malamnya ujung pinjitron laut tak arong sulat Malaka sebab malamnya ujung pinjitron laut tak arong sulat